Manipur Krumzari Doning Grips Impact News Nei Raj Nongthombam Manung Hutna Hari 360-degree analysis of news and events ta Mayambu Taram Nokchari. Mamang Chahi gi Mars ki tarik tara dagi BJP no sing anu baga mela matung da Manipur da ban blockade general strike total shutdown public curfew no singba mayamasi miyam da khudong cha da papi ba sum makhal gi agitation sing asi lehloi hai don yam na kan na khongjang si sangselai hai tare tongan ba step sing pakhalap sing gi manung da mamang chahi gi me ge tarik kontra da cabinet ki mifam na hai ba ban blockade general strike na singba mayamasi lehandan ge damakta assembly na bill ama Semba madi pass to habagi ware blong ki adubu kogi assembly session ahum madugi matungda thangna thangna loigre adubu hauji pawgi oina the bill puthokpa amadi pass to bugi wafam di laitri adubu ngarang mag kogi AMUCO na luchingdo na kaukhiba banama yanaba porakraba matungda kogi home department Manipur government home department gi secretary na thokpa chero lamagi matungina miyam da khodong cha da thon ba makhal gi ban natraga blockade si lanai natraga loop singna kauba yaroi habagi order ama thola khare order siga hera mana bani mege tarikun tha da sukoi law ma se magane du law sigi matung ne any sumba makhal gi ban block tawba maduba support tawba na traga maduba sponsor tawba mi singa du bok tawani responsibility fix tawani cherak pigen phangan gani habi wapum na ching mayam di lekhre du hoji phawgi oina di madu lakshan ba makti pulap no iding amdre du ban gi masing di hanthaba miyam na di thengna re du ban se handak numit tarani sida march ki tarikun tha ma thoida mmw ona banama kaukhre adubu marakte yanaba prokpatagi madusu adumag adi nongmada adumag withdraw tawkhre aduga ngarang su march kogi april ki tarik tarag hing nong yadi korpo bansi ngarang numidang kogi tengjal kum matamda adumag yana khrai tari within one day da bansi yadi yana adubu bandi adumag tawre aduga ngasi sina kogi lalho loop singna kauba ban amadi adumak leri habadar general strike amadi adumak leri maramaduna ban blockade si thengna bohna ba targa su adumakti chathabi mamitari karama matamda Manipur da ban blockade myamna hainari ba ban free Manipur se karam kan kadage aduga Manipur si ban blockade total shutdown na chingba sidagi masi mathakta karamna Manipur when will Manipur rise above ban blockade have sigi question duning asi manung huna dangjari basi hairi ba question asi ki matang da khana ne gudam tanga si impact news ki studio the length leviri basi joining us tonight on Manung Hutna High Court of Manipur ki senior advocate Overi Boja Khaidem Mani Hamtar Uza Mani Butaramok Cheri, welcome to the show. Appreciate your joining. Thank you. Also joining us, social scientist Dr. Dhanabir Laishram Uza Dhanabir Butaramok Cheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. And also joining us, AMUCO ki former president Overi Boja Jagat Thoudam Uza Jagat Butaramok Cheri, welcome to the show. Appreciate your joining too. Ahan ba question si Uza Humaki open question ye tubu mamangi Mars kogi mega tarik kuntra da state cabinet na law ma sem na bagi ware blau khraba matung da yamna within 1 week akoina siga mari lena ban legislation haiduna so manu hunagi discussion ama tawjakre madu su yobi khiba ojamani ni dilak changi si ngarangi anog khongthang ga mena laisi mamang do su khongthang amadi lakre marakta assembly session ahum chakre ahum sida bill puthokpa amadi pass to bithabak tamta legidi tarik kuntra mega tarik kuntra 2017 da haigi bisi bill am puthokpa pass to habi wafum duni government su tonga problem di lerem tong mali adu hoji phogi onadi order ama tholai ban block to ba yaro habi wafum sima akoi Supreme Court na su ruling tara lere mase unconstitutionally haiba wafam lei banina maram do sai da hangjani ba question se ahan ba question se open to all of you but to start with ozadagi lakchage akoi legislation ama natraga order ama Supreme Court ki natraga High Court ki leiraga masi solution porpang ngamgadori bra ban blockade se hanthan bang ngamgadori bra natraga na ban blockade to basing mathakta ahakpa koi top punishment piragan ogadori bra natraga na ban blockade ki khongjang chang ta ya da changsel leba miya makoi group sing siga koi negotiation ningthina tongnaraga yanaba prakadori bra ban hanthrakadori bra natraga na government na hairiba kanglup sing asigi demand si respond to bada fail ore hana lobby gedori bra masi nithina respond to bangam drain lobby dora kamai bi koi ban blockade han thabang am drisoja oi hanan bada ban blockade ase koi gi illegal ore unconstitutional ore haiba madi 1997 gi Kerala High Court ki full bench na takiba aduga madubu amuk abhel to boina 1998 ta Supreme Court na takiba aduna lere madu mayam loina khangnere ko adumna ko pudrasu aduna ban economy blockade aduga shutdown hartal asina chingba koi gi fundamental right manghan ba koi gi miyam gi property manghan ba miyam gi lambi chathok chasinda apan me pi base human right violate to bani fundamental violate to fundamental right manghan bani haibasi general oina lere adurdi ban to ba economy blockade to ba haibasi illegal ni haibasi kanna lere bani na matu state government na madugi makhata ba thabak chi makchi paikha kadam na ba ana sumaina lere ba gi tungda
Mamangi leramba sason aduda ban blockade chi yamdrabada economic blockade chi more than 170 days ma ni khana jarabsu 170 days gumba recorded legre aduga loinana handak ki anauba sarkar sina bansi masing hante haibani sida chu pumtok tok pumuktal nate ngarang na hangi paper yaurpa report ki matungina seto tandona haiba koi gangang singamana hairak pagi matungina more than 23 masigi machet matung ngarang machet matung busigadi 24 25 ko mahai tare aduna mamang sahida 170 2016 17 da koi 170 henna tauba handik ki chahi ama chaptana chahi am hele dano ko sidana 23 24 to wi wa pham amani haidi hanne de ge ong kan de ban su masing yamna thaba mati oire aba adum makpu pum tok to anba pum thing thing ba haibe du de ngamdri aba kari toraga thinga de ge haibe si matang da supreme court na haibe si apex court na haibe si laws of the land ni tongan na crpc da natraga magi tongan ba law am semdringai da statute book am thamdringai da mana haibe si law ni chanaga dam ne aba si constitution ga article 140 de yaujarab ne aba aduna adugumba banna si yade haibe si pidna leram ni na yada ba se karme toraga thinga de ge haina thingbigi mechanism sidi state government na tawjagadam ne ba state government na tawbada state assembly da maduga sunaba law ama puthokna bi da mukta mamangi government digi hauna plan di tawrame aduga amuk hojiki leiriba bjp nurchingma government sinasu legislation ama state legislation ama puthoga kari kari tawba yabagi haibasi khanaba hawbigi wadi ngasai hairi dumaina haipetai ba adu thabukta du onthoktri aba aduna chapchana sayang beri du da state legislation ama phajana ban thingna ba ban tohondana ba madu migi mechanism ama puthokpa kanda ban se chama da chama phare haiba thingba ngamgani haiba mukti ya haidaba ngamba yai ko haidi karyumba kanda naharul underground gi achauba group na torpa macha macha na tawba khara phare yam chauba group ahum mari na leiriba sina torpa kanda se 15 october gumba 26 january gumba aduga koi 15 august ko mako sigumadi chauna lalolung pulap na norsting go na toriba sing asidadi thingbadu ngamdaba su yai adubu political party amana voluntary organization amana anina ohumna pressure group kharana tawba sidi thingba ngamna bi mechanism se masi choidana lepham thoyaba aduna madu horen jomathang round sing na chodum lakke adugama ihana hanbada stern action nama government ga iron hand nama da kali ban tawriba sing sida yanana bohona ba adu yam phai aduga ban bo heta tawre de hete yanare heta tawre habi khudong chabal loraga lekai kharegi mioi kharegi kanglup kharegi chu heta toksin bagumba ma aide adu tawrabo de sarkan haira ani ne noi du yanaba tawrage adu unar se semene se unar se konar se hairaga tau tau da ba yabada chu aikoine hegi yeng mada nungai taba adung ma khalge ban su tau da banate aba aduga general public ti ban haibsida dukan phami sing mai bel sing nomgi hajira taliba adigi gari bus cheliba man gari chelip sing loin lepido ada koi mam changna koi kignu se harim ne id ban personally for me organization ma cha mana te ta torga lekai gi lam gi machet khara to basi de id singbu singna ninge ba ai okay singna ninge happening legislation ama mathau tare state legislation ama aduga tough punishment koi example oigada ba mayam da khudam changdam oigada ba punishment go makhara lehen ba mathau tai habi wapum di photo period bu so asida mayam se ki roi da bani habi wapum di le re du bu ki roi ge thengna ga da nen thol tar ga su ngarang ma hai tare koi hospital gi ambulance ge gari thwai gi wapum lei ri adagi koi dharma karma gi lari liba chappa da gari thwai per wapum lei ri koi isa isa mama gi tari kun thama thoi gi ban numi se koi yum da gi thorok matam da lambi lak da press ke ne hain haina nauri kapsul kana gari kair ge lei ri ni maramaduna masira khoi thengna dui se karamaina no I at the cost of my personal properties at the cost of my health isagi hakchang chhol laga isagi property ka health holaga thengna gadori bra habi question duni aduna sa legislation mathau tare habi wafum de tum phongdok piri punishment su mathau ta duri adu bo negotiation he na maru en khambi bra natraga government am negotiate tong hona bada respond tong hona bada matam laugi daba natraga ko na respond tor pa armai ui bra oja da lakchak Raj masida aina khanbada ko akoi gi now India is completely on the way towards magi participatory democracy ko participatory democracy have gi arthasidi akoi gi civil society ka political society ka anisi gi partnership si yam phasana oiraga
policy semba policy implementation ada any thaba ma tawda sarkar duna praja na pamba potu da tawraga di karai da no react tawdoi se tawroi ko aduna magi horpham ji sigi ban strike adi general adu mayam ji loi horpham di government ki response da praja jing apamba oidabagi ne number 1 ko aduna masigi matang ji da praja jing da jo khoina hector magi participation ji voting rights ji that is not only the by voting political right is voting right to katana te right to karam right to political right yaw is reaction against the government if they deviates the willingness of the people have never praja gi apam bagi mayok ta lera kan di react to bagi right so political right to yaw vote thada bakatana te vote thado noina noi pama mi du khalu lebanga patana khoi thok to ge hare ga di praja ju yar oeba aduna discontentment mayam leigiba ade people's ki pro people natraga people friendly oidaba policy lai kan da people na react tor ko di masana dum tawne khale ko masigi potuni khoi sakhi base ada problem de khoi gi de khitang nuai ta base akhoi gi culture oina lakhi base say Japan da what was happening in Japan jam nuai wari le Japan gi ko khungup saba all the factories jingina moina pamba demand du phangde na moina khungsi oi ga ta sa gi le ba tha o muk sa ga lak sarkar ji matha sa tna demand du bito kan ye na ta mu sa ga kan da peer sem kan da ban to gi bagi wafam le ta le dina ada yam chokot pa China oi Japan oi Asian Tiger jingina si ga to ji moi gi any function ceremony ga moi gi akhoi gi lunch pair ta ga to we ba mata mangan de ba akhoi da masi culture oina le gi ba je 2010 da 365 days out of the 224 days ban economic blockade ka lay jidi yamna kano lay gre ko sida tamojo habi sarto gizima happy yam da 1991 ne 2001 ne 2011 ne masigi census da mi 18 lakhs 22 lakhs 28 lakhs se population ji loina bagi per capita income ji hoto kan da moina per capita income ji mi amada leiba per capita income je masi chaurapa 67,207 neba sigi per capita income ji se hogi ba 2016 17 da mana pi ji masida 116 days ina general strike ko adu economic blockade na 103 neba si pulap si par kan mana pun mang hai je 2616 crore 23 lakhs neba mang je adu gi pot si khanga gadi akoi prajana aina haijaring na non cooperation movement hai basida tawgadaba posida general strike ko na taba yam leiriba ko lingzen leiragadi darkar leiragadi khoi non cooperation to bi na soro ta kai chana hawa chalan da bi office ka jigera to bi inna bi khona bi mungna bi ada praja ju thol kan ki moi matau yang ban ngai ta na civil society na miyam gi damak to hotna ba da wa ba phu ba pha ba khop ba to gi da large scale tholaga demand dum phangne ba akhoi gi press note ama iraga hayeng di ban ne na maga lupa tara gi khabar da sai tho mo mo manu imung da tumi leraga praja miyam wan bai thabak si yam nungai bo na line to bo jibin di phatte ko ada ngasai nang na hangbo question du da khoina sida thamba yar je ai ki han ba kana roi khale ai am pose special power ek line dum to rin ja ja side na tamthi ba draconian law le trau de adum sathari jini ai de adum tor kani ko adu ka ngasai gi legislation du togum thui maram di maduna karigumba adugumba legislation gi power have sidi rule of law leiba authority na ju rule of law phajana ngakpa prajana ju phajana ngakpa yam sakot palam gi wane ba ada even authority na ju rule of law du tawdraga di praja ju against the rule of law lakane ba aduna dandi nungdi ga je kya thajade ba aini am kan thajaba din na saiba negotiation je se handak leiriba handak sarkar sida yamna hold the magi kano sin minimize story se aseng madi mase han wari sana thokpai ngaktane ba tawraga ju wari saraga lephan bani dana ko sigi negotiation sida moina pami potu khallaga aikoina madu kai ke tawgadage du mana deadline am piraga sigo mungda tawjarake kholake tawraga minimize tawli dana adugi mamangda any policy ma semaga thaba oina torom daida particularly magi section of the people mari lena bajing do hana phamdo kanda kari tawraga phagadage akoina sumai tawge khali sigi je sumai na tawrage na khale adu moina adu bokti tawbinu du si hapadi adu ya phajani yana matung da kai mama tawrkanda di ko ai se kudam moina ji reserve forest ta khai ba na adu khara wari saudo le ta khaibam thuidana adai di agricultural field da zum sabi ade khode ga to bujida khana ta salle ta da bi yore adu hana wari sadoga kai mom tawraga de adu kana basu leidana ama oiro pithibi gi hoina hujik lai jidi lobbying group kaile is okay hana wari utai saba ada negotiation is yam nungai se
aina pam ngak ta tawdong te na moina pam ju yarom gani ani pulaga general interest ta phagada pot da policy du semaga decision ro thabak toraga di reaction gi sang jam name ne ba aduna tagadi discontentment sum leiraga di basically akhoi gi political system jina dum reaction je dum lakane okay miyam na pam daba wafam natraga thabak sing leiba taragadi maduda miyam gi agitation adum lakani habne mar maduna timely negotiation toktarga su timely oiba hadi ban taw ramatung da negotiation toraga yanabo prokpa targa su at least 24 hours ki natraga few hours ki miyam the inconvenience am tholi budu da economy da su yam chaw mangja badum legi duni handak thana within 10 days the 31st March tagi na ngarang April ki tarik tara boksida ban anirak ni legrese ani do ban taw matung da negotiate toraga yan rakhi matane duna ban taw dringai da Hariba, Kogi agitator sing the Wari Sanam Targadi, probably timely negotiation Tom Targadi Bunching to Su, Leram Dabaya Havni. So I said the government so over to Wanba, Kogi limitations in Leram Basu, I Jagatala, Zakari, Akamai, Kuishmana, negotiation, Hagadragam, Waris and Gamen, the Hari, any one blockade of the Gamenga Hana Waris Hanas Yad, and other Handaki case, Anisha the Gamenda, Matam Walling, I think Matam Adam Higher Basito, we at Kopi Hadana, other Gamen, they respond to the last moment, the Bantogibo and later we animal case, and the April Kuntama to Gisu, Mars Kuntama to Gisu, or April Taragisu. Carry having a size negotiation kit, can see Katang Tapnata win can be. Raz Masi Lactring Ada, point Lactring. Okay, I had a point of money than some thumbing, interestingly high tare. First say I na converse I ski whole can say high social work life say quite struggle that quite struggle with Hazava do new money. I don't know if there is no struggle, there is no progress. I don't know protest strike is a part of struggle. I don't know your constitution is I'm saying high that yam clearly high protest over I see constitutional right. Important of a constitutional right in a protector. How do you acquaint a live portrait? Because I one form of protest, particularly has a bun. One form of protest. This particular form of protest, Matangs, they see the Aquina, Supreme Court ki can say, or Kerala High Court at Togi was Amutang Aquin reflector ying, but it will be Matang discussion. This is no I and Kale. I know irrega some putokul. Masim Tang Haraptang Kitang permission Logigeko. Mashida Harisi, when I say Karin Hairego, fundamental rights of the people as a whole cannot be subservient to the claim of fundamental rights of an individual or only a section of the people, and that there cannot be any right to call or enforce ban which interferes with the exercise of the fundamental freedom of other citizens in addition to causing material loss in many ways. No person has any right to destroy another's property in the guise of ban or hartal or strike. No license to take law into his own hands. Shiki Kenosi, Masi, I think we can reflect on this. No, a particular type of protest. Ban. Banjina aside Banjinazu, actually the people ki true aspiration, struggle product, but yam akaiba peeve. Yam Kasai was at the bin high ban is a protest is a Mayam positively Tolaga, Ako Yanindi and a Pungdo for the modes, they is the Nasai Tolaga, Garikra Tugaraga, Kenotoba, Pochi, form of protest. Masiji, I'm clearly, I don't know, Masigi Banjidi. I think Nasai Hybrid, it is a Supreme Court, na they are the man, City Yard Revenue. Nasai Kanonabo Hybrid Vesamina, I should Marak Marakta, in some way, because Mayam Toga Ban Toku Mayam, the Technology government government on behalf of the citizens, on behalf of the majority, Ban Tauribakangu, the Moiduna Gari Tugaiba, Akwagi, right man, the Mahan Budu, protect the Widamni have. Taudragadi, people can go and a quick right to enforce the owner of Akoju, Mayam organized or Organisi, the Aquamiam, Bangi against the organized Oshiko, not any other forms of protest. This particular form of protest, Ban Hariba, protesting from the Aquamiam, public Mayamzu, so I'm not this santed whereby I'm the pain of Miam, Jacomiam organized or Bandu Thingnavi. That right is given by this very clearly. But of course, as I Haiduni, we should not take law into the hands. My rider is, I am not suggesting that. But Supreme Court rulings to that extent, government na taudragadi, government na koi mayang protect taudragadi. Moje sigumba this form of protest is the protect taudragadi. We can even also claim public na akoi organized or banjit thengna na bagi akoi right pauba akoi na claim to
to some extent adu lak pi ai na jama sima thamjage yam clearly I mean okay ban ne khairak pa kan ai ngode pelje protest loina mak include to badona tauba adi struggle loina ma include to na tauba ko madui question duma aduna particular form of protest ni akoina ngasai ban hari si ngasai ge ma khoi objective to sukana daba mayam gi struggle li keno to sukana daba example mayam like akoina struggle to rakpada masi ge form of protest da hainagi ba bisina akoi mayam thola ga protest ngam dawa khotabe issue mayam legre overall people gi whole struggle sida is the maning halakba amakhak sigi ban culture sina tawi hariba masi example sida koi we can give in various aspects aduma ji masi gi sma aduna this particular form of banja or protest se banja mase Manipur gi miyam na ngasi mak struggle tawriba haidi mayam gi ne struggle tawri basigi masigi against the jini hai wafam ji maju ai thamjage okay then another point is ngasai hai gi the I think like the I had gone through one khoi ngasai kitang Manipur gi banji maram da khara analysis tawraga khoi khara hai tare kamai tawdino hai dana forms of masida mana cause ahum khak proper research sama questionnaire tawraga mingon da gi loba kan stage the man hai je number 1 je most of the time was that them jung side government is insensitive to the various issues. Okay. And insensitive ways na ano mayam sin kado akoy na hek say loud ringe tugay ringe tadi hai. But again masigi protest simadi masigi hande ki government simadi to some extent proactive way kan dani this level dani government na handle is sensitive way matang is da ai ngarangi strikes da very striking point ma hai jage amkok kainogi Gujarat ki speech ki matang da amkok na yamna ekta yam heart hitting kaino ma personal loiba man ba ma akoi gi of course yamna kaino ru release ma tholak khibani okay that chief minister Manipur second puya mai tha bane I think that is but despite of that the government led by the Sri N Biren Singh mangarang negotiate tawraga despite of that tawgi that is also another personal gi kaino ma ama tokrakanda hairiba okay amko ki personal on there but first point is most of the protesting insensitive government na tawringai tawni haba miyam hek protest tawdringai yadaba adagi di ngasai gi aran ba thabak mayam tawsil leiba for example yam leiri dana ko ke 2013 to 16 police ki kano sing agang nupam cha mayam sing matam da kamai taw ngasi ju dum Facebook da ranju rangoni kedong haidok pidono kedong haidok mayam tawle so many pot sing je model to hola thamba adeng ngasi ju MPSC ki scandal leiri ngasai manung da loina mak mayam loi ngasi da haina leire paisa pai ba gaina moi gaina loina MPSC ju loin khalle kamai taw do no so many things are there unjust hoiba adegi de sigum issues mayam ma ka government create tawraga issues in the insensitive hoiba madudagi mayam je upai lektam ni ngasai gi protest okay. Yes. Another issue man prescribed to unreasonable demands mein ama. Okay. Some political issues can using is hek go men hek pi bangam daba. Go men hek ngasai mayang interest ngi hek tak bangam daba. Adu me insensitive demands mein ama. Third se is the issue ama supali ban blockade se dum habit we na dum. Haina bi mo ne to organization khadi ek to ban ek to hek blockade ek to madam sadana. Adu organization ahum sing je point ahum sing je pi. Ana first sing je ngasai government ki insensitive with the government to some extent handare adubu hojiki leriba akoina khangini Manipur gi political situation Manipur gi situation is that the government si loina mak sumna to ngamdri ba poramane there are many things are there madalama hana de inherit torak para or si tora mayang phuk ledi tu aduna some form of protest is soidan lakani but that forms in a bandal lakhan loi haibasidi to a large extent governmental lay jun khale why I example lama yam nak example lam ai chhatra wering de honi student activist aure akoi college strike tawe aina tamjaru is Kerala ni sigi banji khwai kalle haidna ga sai keno ruling tawre ba jaga je ai chu mayam chhatra matung mi duna khoi mayam ji glass am thugai rui police na khoi je glass thugai ba minu pa se khoi je pairaga akoi lei tu akoi ullaga sumna gi glass ante sendal machang khane akoi nifuji lockup ta thame nongalaga bail lawe adedi akoi tha khudingi tha nei khudingi akoi court ka de adana court kai adegi de akoi madedi akoi senior ma pass to yaw khare khara amna akoi ge Assam da tagre khara amna Jammu Kashmir tagre lakte adan lai just don't hire this is your punishment okay ngarang na handa recently I ngakpam na Facebook da chhatra mayam tholaga phan mai thai ba has there been any action
ko satra phan mai thari do actually satra gi movement ki against ne ba siguma satra mata hayeng protest tau ji na sorok da thola protest tau ba ngamroi dam ne ba ngasai gi akhoi gi keno na nupimsa mayam amana ngasai gi ILPS ki matak ta sorok da phamaga li tau ru mayam jing do ngarang phan mai thagri ba satra do amta yaw ngamroi dam ne moi di sigi keno ja akhoi already struggle gi experience gi lak ra ne so I supporting the protest injustice satra singu laga why not you adu si government action log de government ma yama tambi de si this is why aduna ngasai gi is the yam sing na ngasai tamani haija mani there has been accident ngasai gi government na ngasai pirba ngasai gi kano se yam nungai ba ma yauri yam interesting ngarang order do ngasai ujarak ba thong lo laga thong lo li do taina ni ai okay not to the organizers no this is something which aduna ngasai organizers accountable hen gedam ne lupa paisa phana ma fine tawre gujarat ke high court there are still avenues available ngasai ki ban tawriba blockade taw sing they must pay for the damages make sure that they pay because see form of protest se masi mayang interest is not there adegi the Manipur ki overall ki prob kano ki interest is not there it is already aduna ngasai hai jani supreme court na or high court na hai ju mayang protest over thing manate particular form of protest kada ida atopa mayam sing right to namjil laga toba protest atopa ki property thugai raga toba mayam sing do madu ma protest di government na madu yaroi dabni moi sing do paisa pihan gadabni damage to hon gadabni this should be done masi government na hujik ki lerio mean things desu I think they can make it do it aduna masa akoi kano hai tare Manipur gi kano da woirasu ngasai to some extent akoi gi character when either law je akoi na khud na pai basi okay hekta thugai raga tawi akoi struggle gi period desu masi ai ne hekta kanom thugai raga di ai pandam du phangadauna that's not struggle lai sidi mayam pulap punna hominara kanda phangada pot ne ba ai amani gakta na phangada na ti aduna ngasai gi masi gi tendency ma su lei aduna aina ngasai haijari si government sina ngasai gi form of one particular form of protest banje masi seriously thengna na lak na ba praja da taina na ta ba they should take it otherwise there should be option kamai to ge da praja mayam jingna lo da makhut da pair ga tawjangam da na be hak chu pi ge dam ne ngamdragadi okay government na thengna ba ngamdragadi ngamdragadi they should give the people atopa koi ban taw da ba kangu sing sina ban ge maik tu da thengna ba ngamjana ba gi right pi ge right ama pi ge dam ne habani otherwise hairiba ban taw da ba kangu sing gi right si already hairiba ban sina mat pani na hairiba mogi right sing singa thok pa government ngam da tar gadi miyam na madu gi right to amu laujaba ngamna na ba gi right su pibi gadabni habi wafam doni adubo akogi ban tawbasi akogi right ama khangne habi wafam si leri right to peaceful protest habni ban tawbana taba right to peaceful protest is a fundamental right yamna peacefully protest tawba khongjang jang jan batargadi madu right ama khangne habi wafam supreme court na august ki tarikh 2016 da yagi leri madu ko haram mana mong da akogi hartal na chingba protest na chingba akogi sum agitation sanction basi masi su unconstitutionally haina lauthopi haidna akogi plea thagalakpa matam da supreme court na madu yagi de reject to ki right to protest se valuable right ama khan haidna supreme court na mak defend torgadi thami supreme court na ban blockade tawba masi illegal ni unconstitutional haiba targasu peaceful protest pawbagi area amadi khakpirami adubu khoi manipur da peacefully protest tawribra haibagi question duni khoina isana isada hangjagador bisi adubu ban blockade se tholok matam daga menasu akanba stand amadi lokat pat mathok tari haibagi wafum simadi ngasi oja hum na phondo beri on then not ban tel bujage break time thonjer ke peng stream mek tadro lebi welcome back adon bir bisi manu hunani a 360 degree analysis of news and events with Raj Nongthombam manu hunada ngasi khanajar me bisi Manipur da lepa leitana chathaduna lagliba ban blockade total shutdown general strike na sing basi karam numita masi hantan mangam gada gina targa masi lehandaba ngam gada ge band free Manipur haiba yofum doni adu Manipur da hauki ba chahi kharasida banje itaw tonodra mane ban taw haiba kanam tadre mayam chinna ban haiba bane bandi kanam lautong na de general strike na targa akogi total shutdown ano lautong are ban na targa public curfew gan ano ba creative oiba maming da lauthoy adu ko thematically tawtori ba thabak tu di changjal loi ba khongjeng du di hanagi banduni adum adu wahai da yengu targa di rhetorically yengu targa di bandi tawdrab jani adu general strike kumba total shutdown gumba public curfew gumba tawo male manam dana sigi position ni thing bisira tum yawri mami onthoga su yaroi athing basibuni tawu yaroi haiduna supreme court na lauthoki ba ruling si anatraga kerala high court na pi khiba ruling si amuk supreme court na abhel tawgibani adu madu gi poto Manipur da su koi implement tawni habi wafum doni government na tangkak ani thongna lauthore si ngara amu lauthore si adu soi se dang sai gi iron hand ma akan punishment ma pi taragadi
mayam da su maduna example amor khudam changdam amor ga to khibi ya na ta tarukta ba ya na ta toning da phau bi habi wafum dune do koi manipur da for example banam tore maduda yam kan akpa chera kuma pi ba pha ba pun ba tok tar ga maduna he na mairik pe digi majau bi thok pa hai bagi wafum do la oidra bi wafum da manipur gi miyam dari ga sa culture am oire banje hai bagi adu bandari irang to godabni adu ama phagi tar khoi tara ko namu henjen na kongjing changchang gadane habi wafum na chingmai bani na do mamang da su asi ana aso punya ku matam da natra mi pha ba pun ba yak matam da kongjang si he na kansal pagi mami ta ki kari habi ni Why adu di amchume adu da iron hand se darkali okay ban si ban to bahai ba si di maram cha bahai ba malitre ban economic blockade aduga se hari du maina koi atopa ban na ta ba lambi chat pa thing man na ta ba dukan hang dok pa thing man na ta ba kaiten pam thing man na ta ba adu mi mong da demonstration chat pa ye rally chat pa ye adegi di koi ge hartal bau ye ai di thing man na ta ba da ko okay thing man na ta ba da adu makal ga leiriba mayam du su fundamental right na masai jagat na hari do adu da ban hai bi sidi nang thabak chat pa ya roi nang dokan hang ba ya roi nang kaithen pham ba ya roi nang office ka ba ya roi nang school chat pa ya roi hairak pa adu na ba illegal orip se unconstitutional orip se ana masi thengna na bo hona ba da bai koi government na iron hand ma yaudra di pochai thugai re bo tawre thugai re har ga dum to ga di har roi ba thugai rip se kala na no kari gino hai na action lokhat pa tare adu action do lokhat tar ga di masai haine ge ba du mai na ai khui su thoya ga anti ban ti mama ai khoi na madu cham mana na ban tawri ba kamu du mai na kai be pi du mai na tawru se hai bu di na ta ba ban si ya de hai ba ma ai khoi tho ga hai ba mu chu chang ya ba adu bu ban na maram moi da na economic blockade na maram moi da na damage tawri ba public property thugai ri ba khogai ri ba mayam se government na masi soidana action lokka kadam na ba action lokhat ta government se achi matak ta ikona public interest litigation to raga ya ba ai koi action je ai koi thoga ban tori ba tu punaru na ta ba ban nu ban tori kamu tu nu tharu ba na ta ba ban na maram moidana ai thabak chat pa ya handre ai gari thogai re na tro hong ma chau ba du tore khole hai ba se ban caller sing du ge matak ta supreme court na hai ri ba du mai na chap cha ba compensate to hon base aduga loina na tobuya baibu Meghalaya High Court ta 2015 da namuksu neina bade yaugre Meghalaya High Court na interim mama tagi ba karen tagi bu ban kauri ba kangbu gi ban kau ba hai base khabar da phong ba yaroi kari ma phong ba di ai koi madige contempt of court pu singla bani hai na logani hai dana Meghalaya da leiba khabar kagaz mayam media house mayam koi ge electronic amachung print media mayam se madu pau phong de ba chomi hojik ti yam chawkhala bani na social media da kali da tawya adu chu maduna yam hantaba official na phong dra bani na mayam ji adum kana tawdre dra aduna bansi hanthana bi machaka ma oi ge ba madu hojik phawdi supreme court ta appeal taw khot pa karim ta de haidi ekoi myam ge right manghale ban color sing to bu chu leite aduna adugumba ekoi manipur da to godari ba lo sem ga dorip se masi chu ekoi na high court ta chu lo hodok chabani adu judges singa bar member singa una ba dang sai mak chu ekoi dum hodok ne aduna sigumba ban se government na legislation na ma tawraga ojeki lo semera ga ban to ba sing se mase ne se to phani pramaniko aduga ban tawri ba sing se mase satro ragana hayeng thabeng khang pi bi yaroi adu ga ma district ma thamma du maina adu government employee marakte ki ban to bor ragana adu tawni haiba adu ma akan ba madu ki mechanism ma puthok pusi mathau ta ya ba aduna madu karigumba government sina puthok taragati ai khoi high court na directive pi bi yabra haibusi RK Joshna versus government of Manipur gi leriba case adu manung hutna di haibe yadri karigino aibu case pending leibanina adune chingba mayam du akhoi busu amicus curiae oina invite tawdana yauri being a senior advocate oina adu dai khoi suggestion chmaine tawri ne ba ko na tagadra taredra haibe dum ne khoi haibe yadre ko aduna sigum masi bar gi maikai da su bench ki maikai da su ban chikam and thing be ya ba state government da karai ba haibe ya ba state government na lo semon thokpadu kano court na hekta khoting laga sigum lo ne semo na hairu su ya ponte do mane executive ki legislative ki thabak si judiciary na muk thing me ya de ba chumna suggestion to ba advice to budi ya aduna sumaina mayam mama leiba aduna abus ki leiba sida iron hand se masidi dakar le na khalle ba kari noida
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡ ꯆꯥꯈꯤꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ 170 ꯗꯦꯖꯅ ꯆꯤꯡꯕ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯕꯦꯔꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯕꯟꯒꯨꯝꯕ economy blockade kumba natraga chu mami hongdoga shutdown haiba athingba piba potse athingba bu pider di hartal di yabu yari ne hartal di constitutional adum oiri na constitutional dum hai jo hayaba hartal di athingma na tabni na mayam pen da ba phongdok pegi law bu khongba adu gi wane ba adu bhagu yare ba aduna adu di miyam gi right ni anu masi puna maksai na mapung dam thang na khoi system senani leiriba indian democracy maroina manipur da chaliba mong asina ekhoi democracy si mobocracy oiba aduga violent crazy aigi humble language da aina pothok chabada violent crazy violent na laibak ngakpa aduga corruptocracy chanda thumja na ngakpa chin maram oidana masi hengal leba aduna masi phanna bigi damukta di masai ge rule of law si lakna bigi damukta good governance am changeba aduga good governance sa system से good governance हम पूरे कर दी हो जाए लेकिन इंडियन democratic system से good governance पूरे के है दी electoral reform चंगे बा electoral reform से दा हो जाए चतरी by APTP fast past the post ऐसी नतबा proportional electoral system है इधर campaign for electoral reform in India की डॉक्टर राजा कोबा मैंने तौर में मासिक रहे कर्नाटक देंगी अदुन सिगुम मगी मोंग मता candidate singa china paisa puthoga bole panataba koi state funding electoral system asila kanda candidate ki individual dugi chawbulu adugi jaga de lepe na mai vote khemanataba thomanataba party ki ideology da manifesto da agenda da congress ki bjp ki cpi ki cpm ki mpp ki adu mege ideology da khomna ba mi du di tom de heri kendra humpu ge tum thagat chabai ai mi du na taba adu mege proportional electoral system se masi ola ba kanda afaba sasona ma ai di pasa tingandana vote kara ga di khanadi hana de gi di yam charuk yam hena faroi dara do pa crore kaya kaya torakari do ma policing khara babu tingdana la agadi yamna hantarane hari ba okay electoral reform so aduna madugu megi electoral reform china khara chawgre it will take some time da nate a long time chu chang political willingness am mathau tari sigi seri gi diversity koire tori ba aduna mase le parties adu regional party mayam di yaragasu maru ba BJP and Congress ani si ya ba change ba ani si gi some individual leadership kharabudi Sushma Swaraj go yaning hai adu Congress ki su kana kana no khala yaning bagi mong di tare aduga moi party gi level da okay oina lak panatri ba aduna ina thamdening di sina khala chawbor su aduga me system am la kanda good governance leiba mafam da hanegi Tripura do ai political party am gi mesang chang da na te ko hanegi Tripura do da ban blockage chi akoi Manipur gi yang na ba ti chunglei li tabu mo rong ga ne ba to magi lengak lon aduna ne ba West Bengal do hanadi yam lairami dana adu lep na chai kon manga kontra pangira ba adu gi manung chide ban blockage chi masing yam na leite ba Manipur gi yang ru di leita bu mamni ne aduna sason gi mong ru change hauji ki su Manipur gi ona la ga su hanegi ani do amane hena phare phate na sogat po hunba hunda bagi nate ko hauji leiri ba chahi amaga thamuk lak pasida hanegi tori ba mong adugi yengnaru rabati yam nem thalle ba ana 170 180 200 days to bada aji 23 24 days siwa wa khamna ni ko aduga matam kakta bi ga haibu di tawdre nimi nini tawne de no matalpada adum khamna bi wari watai sabi tumi asi bhaw bada khale he na tawdre ngai da amuko na hanadi ki tawrin na har bodi ko udna wari sanaro adigi adu na taba MMW hogi MMW ho gaya du ana hybrid cha hana kauraga tawgadam ne ba adu government si anu banina ma ge su mayam problem mayam lebana se schedule tribe ki problem ILP ki problem adu degi kanung sa hane de maina 2013 gi na rule gi tabuk chang bagi adu haidok pi de 16 gi kakthate aduna hane gi labor governance se government ti sum continue ne na haibu hane gi du da khaitang amola kai labor tu som da mung lak pa da madu mu amola kai tu iluya dam ni na kakthok kakchen sine ching ma yam change ba ma so okay iron hand am di change okay iron hand mathau tari yamna akan ba makhal gi punishment pi ba cherak phangan ba mathau tai no maduna tragadi makha ta na dum jathar khigani aduga yamro ina good governance ama aphaba lenga ama leiba mathau tai adu aphaba lenga por ke have taragadi
मधुगीदमक्ता इलेक्टोरल रिफॉर्म अखोई मिखल तौबगी मोंगसिसु होंगदोकपु मथौ तारी मधुदी गॉड नोस लाइन खंगनी क्रम मतमदा तो लाखदगे हैबदुदी मरबदना अदु लाक्ट्रि फाउबदी गुड गवर्नेंस सि लाक या मु यारोइदब्रा गुड गवर्नेंस लेत्रगदी सुम मखलि सरंग बसे तुम लेदोरिब्रा हैबगी क्वेश्चन दि लेरि अदुबु खुदा की ओबे एडहॉक हैतारे अमा लहनबदी मथौ तादुनी सो अस द बन ब्लॉकेज से हंथनबगी मरम तोान तोान बतापिरी ओजा धनबिदोंग लाक्चंगे करी हैबनी अखोगी बन ब्लॉकेज सि मणिपुर मियाम से डिमांड सिंग दुना ड्रिबन ओरगा तरपनी डिमांड सिंग दु एड्रेस तरक्तबदगी मखोइसु उपाय लेते सेक्सलपनी गसागी हड़ताल गु मसिदी कॉन्स्टिट्यूशनल ओय इलीगल ओय दे हैबई वापम सुप्रीम कोर्ट ना फाबो 2007 थामग्रे अदबु मणिपुर ददी हड़ताल तरगा यादोरिब्रा हैबगी क्वेश्चन दोनी हड़ताल तोबदा गवर्नमेंट सु तादो मानदे तारोदबदु उबदगी ngasi बन नत्रगा ब्लॉकेज नत्रगा टोटल शटडाउन की स्टेप्स यरतो माले करे हैबनी राज अखोगी सिदा खोइने येंगबो याबम लेसे अखोगी तसेंगना गवर्नेंस गुड गवर्नेंस होरो होजिकी 21st सेंचुरी गवर्नमेंट ती अखोई पीपल की एस्पिरेशन द पीपल की वॉइस दे गलेबा आतुने अदा प्रजा के अपाम जिबु प्रजा ना पामिदो कमाय खंगदोइनो लेबा ngapa मीजिंग नको अदा प्रजा ना पामी पोसी होल्ड द डिमांड्स ऑफ द पीपल जी channelize tongna communicate tongna lambe lamleba some communicators some vehicles for that sekudam moina khoi gi mass media harse media da puthori myam sine ada moi khangi neba o si pen bam di lere si wara si tore se ani si boda political party the opposition ko opposition ju ngaite dum haidana ko madu yekna boina khanmana taba moina puthori ju there is the voice of the people ko ade pressure group interest group myam le ko moi jingji yam maru ba communication never moida through that you know people's ki demand se lakadoi neba adu yengaga sarkar na ko chakar problem to jedu neba adu yenga praja na si pami ko is kha kan moina policy simam dai da praja da information pi dradi akhui imung da lemine da in tawang nang tawang loi khang dradi imung do conflict lai dana like that information is open with them neba and RTI gum is right to information is because of that thumb never see right now the problem is RTI is the postmortem neba thong je sa loi ra kan da thong du gi maram da hang bane ba adu gi mamang da citizen sata na pithvi ko ina kwai di phajana saliba britain de hodo ki base thong du sa ta ri sa de loi utoi ne ba pisa si sangi thika da sini labor si suni si numitra foundation stone tumni sida inaugural tawni achapa mi loi uro cha toini thong ju uri ne adi yin loi khang loi hain du ure da na poto ur kan da praja dum pi le ba akoi loi ga to di kan de na ko thamjani di मसागी चैनलाइज तौरब पीपल्स की डिमांड्स मैम कोई लेबांग मीजिंग मधु लौसन बीरगा पॉलिसी सेमबदा होजकी दुमाइना इंफॉर्मेशन से पीब याब मोंग प्रजा खंगलबा अदुगा दुमाइन तौरगदी हयेंग पॉलिसी सेमबदा मोय हाना मोयना पेन बदु उनग्रब पोनेबा अथोदोना लांगने न खंदे अदा अमना अनिसुबदा मु येंबु यासिना एनी मेथड ऑफ मूवमेंट से एनी व्हेदर इट मे बी वायलेंस और नॉन वायलेंस को और द गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स मखा पोले खुदमोइना कनोना कोई समिलाना गांधी जी की क्वाइदी फजब सैतग्र अदु पृथ्वी की रेकॉर्ड थुगांगे तौबदा कैमोक ताबिद्रगदि समिला जु नुंग थानिंगमगनेबा आइदि गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स याम साथिन मरुएबा अदो रेस्पॉन्स सि मतम चाना चाना तहौरगदि अखोई की गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स तुगी मतुगिने इलनी अदु प्रजा न जोम खंगदमनेबा अखोई बन गाइजे जने स्ट्राइक गाइजे कौरिबा मिदुना कैनो खंद्रेबा कौरी मीसी खंगदबसे इलेक्शन गुमनेबा अरे हंदकी इशूसिदा प्रजा मियामना अमत सोरक थोलखिदबसे मसी प्रजा मसी यारेना सरकार नोंगालगा पॉलिसी चेंज तौदोनेबा अरे चलिबा मिदु फुदना खोदना तौरगदिको अदुदि प्रजादि यानिंगद्रिबा ए नोय हायदु यानिंगदेदा ऑर्गेनाइजेशन नोय हायदु मी असुसी चुम्म पोनी कैनो तौबि याय गाना थोलादि थोक्सनोबा मीजे बारिदि चसनोबा कैसु कायदेबा मोयना खंगदबनेबा अखोई की पोसी लालेस अदुगी दु येंगनन बने बन जनरल स्ट्राइक ना चाकोपलम तोरसे अखोई न सप्प यादे न फुगाइरादि बेरा कादरा तो नमदना अदु डिक्टेटर पुरा केनो मोइग्रेबा अदु दने बंग साइ सुप्रीम कोर्ट जो हाइसे ने हड़ताल जाय हाइसे अना अकाय तोय तोद्रगदि मागी एस्पिरेशन दुगी प्रोटेस्ट म तोबी उत्पदुदि कसु काइदि हाइसे अदु खंगबदु याम साथिन मरु पोरबनेबा अदु अमोरो हजि लाइबदि को नंगी रेस्पॉन्स से गवर्नमेंट की रेस्पॉन्स की मतुंगिना मागी बन की अदगी एनी मेथड ऑफ मागी प्रोटेस्ट से सी पोसिदे अदुम लाकने न खलेबा अदुना ख्वाइदि मरु ओइसे ngасai गवर्नमेंट दो अदुनेबा मागी रेस्पॉन्स फजगदौनी प्रजाजंग यापामजंग जे होजिकी हारिबा कम्युनिकेटर मयामदुदा मागी खंगदोगदौनी अदुगा लोइना लोइना पॉलिसी सेम मतमदा
information मैम से हार लो already खंग गदौनी सार कान लौथोक कान खंगन बगी पोत मा तोपिरो अदु दे दम पेन दे दम सोंगानी अदु तोर कान माई मोड पीबे दम लेनी दना को even planning की 5-year planning से मिजिंग से माई ड्राफ्ट से लोरा कान दा प्रजा दा ओपन अप तोरिनी अदु मोड पीहली नेबो अदु माइना तोरा का दी ए खंजबदा कोई लेपाक सिगी मिजिंग जुजाम फत्तबदी नते को अदुना दम सरकार ना बु फरादी कोई मोय हारिंग याय गा जो लेके दब पोने बो ओके सरकार फटिंग दिको हाथ के हालो तुप के तुपो नहीं ने कोई ठेंगाय नहीं लेबो ओके लेगा याम फो मथक दारी हाबनी लेगा याम खन फगले हाबगी मतोंगा तोंगान बा ओपिनियन सिंग कोई मियाम दगी सदुम लांगनरी बनी अदुगो हुजि डाटा न सुताय ममांग जहीदा थोखिबा बन ब्लॉकेट की मसिंग दगी रिमार्केबली 3 टाइम्स की चांगदा हंथरक पाइबसी याम चावबा इंप्रूवमेंट अमनी लेगा की ओइना अदुबो हुजि खर लेरी बसिनसु अदमक कोई हाइना बले यामना लेबगा खितंग लेबगा something is better than nothing अदु की पोतु ता तारगदी खितंग लेबदसु याम लेबदसु नुंगाइतबा गातब लेतारगदी हा खितंग दुसु केम काना तो पोरो दिनि मनमदुना लेरिबा नुंगाइतबदसु कोई मसी solve तौबा निंगथिजना लौथोखिबदुगी वाफम दुनि मयामना पामनरिसि मनमदुना सो असिदा कम्युनिकेशन गैप लेहन मथक तारे टाइमली रेस्पॉन्स तौबजु मथक तारि ngasai ओजा जगन हाइफे थमिखिबदा खोगी ओजा हुमनसु थमिखिबदा खोई इशू सिना कोई स्टेट तुगी मियाम दुगी मागी मोगी लाइफ ता अफेक्ट तौबा इशू है लोइना मकी कॉमन इशू ओइगदबनि हाइबु वाफम लाइ अदो हुजिकी इशू सिंग आयामना पोलराइज औरपनिना मागी पुरुप तुगी मागी लेकाय दुगी लमदम दुगी ओइबा इशू लाकपनिना मदुदा स्टेट तुगी मिपुंग खुदिमागना लोइनमक याक्शन बा नत्रगा मागी इशू दु ता कोस तु दा सपोर्ट तौरुबा नत्रगा तौनिंगम दबा नत्रगा मरी लेने दब मयाम फाउना बनिना इशू दु सु पोलराइज ओइगिबनि मागी मियोय खरा खक्तना मदु इशू दु मदु मखाताना पुसन मथौ तारकनी मरमदुना स्वाइसिदा मागी इशू दु पुखलकनो हनपता गमेना मुताबिरक तारगदी मखोगी ग्रुप तुना मयामबु अफेक्ट तौबा खोंजंग म संगसलक हाइबसि मसाना दुम ताबनि अदुना करम तौदना मियाम जिगी से इशू मचा अमदा अतोप कम्युनिटी सिंगिना अतोप मियाम गिसु मखोगी कंसेंसस अमा यावरगा खोंजंग जंक्शन बयागदगी हाइबगी याम लुबो क्वेश्चन अम लाई करी हाबनि वजा चुमे दिस इज अखोइना ngasai first masigi issue je अखोइना खरा ngasai gi sidagi खराइदन मरी लेनरजु खितंग आइसोलेट पेन येंगबा मसंगे दैट पॉइंट सी यामना रिफ्लेक्ट तय मरमदि एजिटेशन अदगी दि बन ब्लॉकेट मयाम सिदा अखोगी पोलराइज वे रखपगी अदि पोलराइज वे हन्नबगी अदुगुंबगी इवन मदुगी मवोंग मयाम अमा का खो यावबमा दैट इज सुमे मसिले मदुमदि याम सुंबो वाफम अमने अदो हौजिकी जे मसि अखोइना कमाइन तोना दिल तौगदगे हाइबसे अखोई मयाम सिंगसु पुन्ना खानमिनम चंगी अखोई हौजिकी लेरिबा गवर्नमेंट सु अदे अखोई प्रजा मयामना तौदोइसु पोलराइजेशन जे कमाइन तौना यारिङै तौहल्लोइदगे हाइबसे मसी रेस्पोंसिबिलिटी इज नॉट ओनली गवर्नमेंट पब्लिक किसु अदगी दिंग साइ वजा दबिना हाइबिरिबा voluntary organization de koi kano mayam sing loina makisu koi sense amala yes we are in a very much hana yam polarized where ma kano to society mani baram di masi natural june amarom da haraga koina negative lo khallu ya de akoi ji struggle to raiba ngasa haidune mayam ma ka thengna da resist to raiba marks de is da magi point of view mayam ma ka thamna raiba question mafam ni adu da how masigi issue si ngasa gi I think aside Tamzagi I the protest Horakpanina protest a form of struggle I appreciate any particular form of protest say in a positive way in the being but yay protest or is development like another Makalamani but properly protest or Pabama as I had to mind a polarized way of the Torokpan not the Bibama as I Mayam Manipur Miam Zigi pull up see Nungai Minanaba Mayam Zigi Tomanaba the protest of Minarak but the Mayam Punasaruga Minanaba Haiba Wapum Sida Masom the lack Nabani, a coin as Umatam Queen, a struggle is the coin at Torres. Doing a side ride at Tambiri project to Yam Namak, Sumbo Wapamni, polarized Masi, a quite discussion Namasangi. For example, Yam saying a Hirakan Dangasi, a quite Ladeba, a Kanosi, the Manipur Lady situations, they see that a quite lane you can flick Yam sound there. A quite Narang Toreva Poche Yamna Narangi protest, Simakta, a quite Kano the eviction to was ngasagi forest ki land le eviction to was hana this to le khamni to yu mayam si yaw khare incident mayam puthonare langol de puthok pa se puthok pa adu ngarangi didi akoi particularly yes why particular minority community amada to bi re hana lakhiba posak amakhak yaw that was a thing which is very dangerous
actually government intentionally tawri la or but eviction ji ngasai du ni masai tawum thokpani na but of course particularly lam da leiriba mi sing dugi di moina lam leija da boiraga di Manipur da lam leija da ba haibasi di leidi leina da ni very rarely hai tare mamang de kichu mayam program ama kak to yum mama khakti du makoi leina bani inherit tawnaraga Phadala hok da yum ma dil leina bani adu particularly kadai dagi kamai so that particular thing la ibeto atopa sabadana issue mo that is another issue but that is very dangerous thing ado akoi machine yes we also akoi ju sympathize to with them ni ngasai me particularly me singduna leita laira ba mayam ko na sing da tar lere sing da mai chaidang lere chaidang e lere me sing du di yes kamain to ni du akoi makhai kamain to sige mayam changa ga mohi lampi sira moi sing ji kamain to sige moi ji kai di lak pa jano kaino phajana thido kan da akoi ju yes we should be able to help but adu particularly community ma da target to we haidana pukhlai be issue du di that itself is wrong that is very dangerous to our society okay issue polarize tor ko yes supplement to boina okay oje akoge ban blockade na chinsi sum to roi da bani to yu sum to da ba ya da ba gumba la ka dori se territorial integrity ki gumba naga ki kuki ki mete ki pangal ki Manipur da leri ba pura ma ka se masi effect to gada ba Manipur kai gada ba pot ma leire hair bordi adu di si bi changbi ki question natre ban yo wa ga natre adu gumba du da mayam punamak na yanaraga to ba adu natana kanglup kharegi natraga laikai kharegi natraga miyoi kharegi oina to ba se masi yarim kai to dana ba koi punamak na su bhab tamina ba machangya ba adu ga ban blockade na ta ba atopa means hanjan hanjan na so hainare ko adu ain ge matenga su khara lowdna yeng se dana oza sing toropi da bidum da ban tore ha bi mata du ko te chalaga ko na pithok ko hairakani praman wa hari ba ate resul integrity di ko na ngam ponte ko aru ngam moida ba mayam leire adu ngam ga da ba court ki inbidab se yawi da court na ngate se gai adu adu matang do na contem ko leiri adu tadi mayam hubu ya re dana adu su bannata ba to pa mo ngam da discussion to na public leader mayam ko merga dum to bi ya dana adu su yeng ba aduna ta bada koi kano se masi taudana ba koi puna mangna ba alternative means sama sina ba sina se baru na hatal peaceful protest pokti supreme court su yari hai na khaido thambiri mina peaceful alternative creative protest to sanjam kai belite to tangkai na kana ma leiriba mai khairib chik matai group ma platform mo somna mi dum tharo no problem okay ban khire de hai ba to bandi dum tawde adabi tor bagi posini man kitlai sa hayo ja haide it is very interesting masic articles I think I maming di kaure Amarjit saibra akoi ISC Bangalore man to point ahum ji okay man ngasai gi akoi ban blockade sing one of the reasons ngasai insensitive foi ba government ki masima government ne yam sensitive oina ngasai chamin jo highway de maina ngasai gi yaringai praja mayam jing ji issue mayam ji problem ji solve to win up langna ba sensitive oi ba hek ban blockade to ne issue ji solve thona langna ba focus to ri ju khalle this is number 1 point number 2 point da ngasai gi ama na ngak la ga ekta past time oina ban hek to ba kenom to re thugai ba khokai masima di government very strictly they have to take a action masi yad de ba khangan ga da bani masi as a hobby this is not at all helping mayam gi struggle da su kai da su masi am help to unate ade atopa ma tham ta nga sai mana point of unreasonable demand ama government na piba nga moi da demand mayam ama kak tawraktana lai ade government su mapam du da de government ki lai de reaction ji nga sai khoi gi tamani na thabi di negotiate to tare thamba tare mai wafam du mayam da thamna ba tare akhoi na pingam drise because of this ni hai praja mayam da tham tare let the people decide on that these are some of the issues ni aina thamni uza Dhanabir aina haining sina ekhoina matungda any form of protest tawse sida koi praja na su khangda dum leba the general interest have ma particular interest have leba general will and particular say Manipur pumba ki pot ama oiraga di any kangbu umana tawbada moina protest tawbu yai ba ka sukai deba aduga particular khara ka interest generally hurt tawbu adudi suya deba anu moina khangada bane akoina sina ga deba means se akoi ki particular ba koi interest oraga di moi means pick pata aduga general ba interest oraga di poto saw pata re asi khangba kan da su prajana masi once khangba kan da yam thi han da ne ba ai di tawri me am jing si di
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯁꯨ ꯏꯟꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯠ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯛ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅꯦꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯒꯗꯕ ꯃꯣꯏ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯅꯦꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯦꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔ ꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯕ यारिंगे particular interest का general interest का येंगा तो बता रहे हैं तो वो general interest वो बता रहे सु मशीन अमुक मियाम दा सोहन दबंग साई उजा उजा मनी ना है भी बाखो की alternative and creative means of agitation ना तरका protest कोई हड़ताल गुम्बगी मोंग ना तरका कोई creative होता है कितना अनो मके alternative means of protest तो वो मतलब तारे कोई बन blockade होई बाहे I think मपी के तो possibility general interest की वर्गसु particular interest की वर्गसु लेके आएगी interest की वर्गसु मसी दी तोबेरनो मसी तोबुदुबु illegal नहीं है भी ऑफम दनी गनागी हाँ है भी कोरिया दे हम लोग आयन थोकी okay अखोई लैटिन अमेरिका लस तो है अखोई की लाइदन मी जैसा नहीं सोम से अदु मी नानी येंगे ना अदु का मी याम ती तिम सरोक चिम से सिर योलिंग ग्रोथ तो मसाय तो सोजी तो ओनजल सोदुम दो खरब थी okay योलिंग ग्रोथ सुन जॉब से अदु मदु का मोइना पाइन मो तो पाइ ले ला पुलिस के में आपसे योलिंग जी ले लगन लाथो न हो मांग ले ताबी दुने अदु ये मुझे आम नुआई बा प्रजा जो के नो फॉर का तौनिंग नो पोक मैसेज फजन पी हो ऑल्टरनेटिव तो alternative and creative means of agitation ना तरका protest तो बिरो अदुगा गवर्नमेंट सु कोई इश्यू सिंग से ओजा मतलब पुलोय लोय रे तो तेंतन ना लाइन राज ngасagi जो इनो ngасagi point जो alternative नते protest से हान देगी सु most ideal protest सी मयाम लोइना participate ideal yes नहीं most ideal protest is मयाम पुन्न सरुग याब मियाम पुन्न सरुग याब हाँ जनरल मियाम पुन्न सरुग याब सिदनी मियाम पुन्न सरुग याब इश्यू से याम तोयना थोकता बनी ना हाइदी लेकाय लेकाय दुगी नत्रका ग्रुप तुगी ओइबा इशू थोरक मतम ददी मियाम पुना सरुक याव हाइबसु यारोय दबनिना अदो आइदु दनी अखोइना क्रिएटिव ओइबा नत्रका अल्टरनेटिव ओइबा मियाम दो सॉल्व ओइदबा अदुगा मेसेज दे गवर्नमेंट लेंगा त होंगा दबा अदुगा मखोगी डिमांड सु फंगद मखल की फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट तो मथक ता हैरबसि मदुदी गवर्नमेंट अखोगी कॉन्स्टिट्यूशन सु यारि बनी मदुरोम द सब मथक ता दु एट द सेम टाइम गवर्नमेंट सु सेंसिटिव ओइ मथक ता मियाम की डिमांड से करिनो हाइबा मथक ता अदुगा मियाम सु तालिब डिमांड दो रीजनेबल ओइब्रा ओइदब्रा हाइबसु जंक्शन मथक ता अदुगा कल्चर अमो ओइना हैबिट अमो ओइना बन ब्लॉकेट तौबा नत्रका टोटल शटडाउन तौगी थबक सु अखोइना यारि मखे तौदन खनो या दु मियाम मदि हरकने अखोइ बन खीरबनी पाम दबने दु उपाय लेतबदगी तौगनी तोरपनी हाइबि वाफम सिनी उपाय लेद्रिसि करिनो हाइबि क्वेश्चन सी गवर्नमेंट नसु मियाम नसु मसाना मसादा क्वेश्चन हंजबगी मतमदु यौरे ऑन देनो ngasi ओनदि मनहुनि थरमसि मतां खाद लुसिन जरगे ngasi थरमसे त ओजा जगर ओजा धनबीर मदि ओजा मनी न लेंबिर त थरमसि बतवा हैप्पी केवन मपुम खान बिद मक्ता ओजा हुम अमु खाना था सफंदु चरी अप्रिशिएट यू जॉइनिंग थैंक यू मसिन ngasi की मनहुनि के थरम ngasi के एडिशन से करम तोगी बुए खते खान बिर पे आगनी कोई मेल आईडी दी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impacttvmanipur दा जॉइन तो बिरगा comment on the feedback tab पे आगनी well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjal